I pozdrav osvajač armije, dobrodošli u još jedan moj video u kojem ću vam ja pokazati kako da se izliječite od depresije. Nakon što ste u školi dobili epske batine, zbog čega vam se pola škole smijelo, ili ste samo pali godinu, što je još gore jer ćete kući dobiti još veće batine, pali ste u depresiju. Ušli ste u svoju sobu, uskočili u svoj krevet i plakali jedno 20 minuta dok nijeste dehidrirali. Nakon čega ste popili još malo vode i plakali narednih 20 minuta i sve tako u krug dok vam nije dosadilo. Onda ste se malo pribrali, to jest koliko je moguće, i odlučili da pronađete rješenje. Došli ste u ovaj moj video i sada ću vam ja otkriti kako da se izliječite od depresije. Znači, prvih 5 dana koristite jednu staru terapiju i sad je ovo dosta diskutabilno jer neki kažu da ovdje treba koristiti viski, ali ja kažem da je bolje koristiti rakiju i to lozu. Znači, prvih 5 dana, svakih 2 sata, 2 aspirina, 1 rakija, 2 aspirina, 1 rakija, 2 aspirina, 1 rakija. I sve tako prvih 5 dana. 6. dan fino stanete u hodnik i bijete glavom, uzidite sve dok ne pravite rupu. Nakon toga prođete kroz tu rupu. Sad zašto kroz tu rupu, a ne kroz vrata? Pa zato što ja tako kažem. Onda se sjetite osobe koju najviše mrzite, a da živi u krugu 2 km od vas i da je sam u tom trenutku kući. Uzmete najveći nož ili ako slučajno imate motornu testeru i pođete iskasapiti toga čovjeka ili ga samo izbodete, kako ste u mogućnosti. Nakon toga objesite ga za krst ili ga samo zakačite za žicu od veša, polijete benzinom i naravno zapalite to što je ostalo od njega. Kada ste ovo fino završili, pođete kući, rastvorite kilo soli u litar vode i sav taj rastvor ubrizgate sebi u venu lijeve ruke. Opet zašto lijeve ruke? Zato što ja tako kažem. Kada ste to uradili, pođete fino u šumu koja je najbliža vašoj kući i objesite se. Vjerujte, bit će vam bolje. Pozdrav do sljedećeg videa.